yang ni upai lang jong kata JP Sinot Srepni. Ilayo pediang di siti di Kerpat nak ke JP Assembly sekat Sinot Presbytery di distrik Bathaduki Balang. Badru haduki sini. Bad katakan lo. Tung ini akan mau lem ya kena ke hospital ke bangsa Rakhi ya kena ke tindak siswa nem hal benai Oktober. Jing sisara dari balik mentah dan dari nomor kalau suntus dan beradab ini terkam penjelam nomor itu benai nak kampungat nek pakan don syukur jing tu. Warna dau pajak ni melak banyo banyo poi kan mau hari jing dua jumpa. Dekawai di tempat naduk kesinot keladon di perkat kebekrau ban senyang sini hospital tempat di Presbytery di distrik di Balang tempat kunjung di Riu Simet dan di Yim bannya no senyang ya kena hospital kebekrau namar bahagian di jimpen krek ban Rakhi kena di jindap cispas nem kadon kapelan kabab itenak siburde kumnoban kentiu kena hospital ya kantong suma ban penhai ke bending kakum ke jinlong jom kapur ubelai berku dengan bentar ke ban mesyusno ban benrap ya ke motor terdengi ulah kusnil haki dekat ban kini mentah dengan yang kain siapa kubur katin ke jumblai ka kubur nakatin ke jumblai ke bangadon bantren hagan ke porno paisi kalong na ka kitab isin galonong ka bat ka dekat ka baan ko kene ka dekat ka pumuni try barok niya pelit Bible ngap tulis dia kena dekat nang benda angilek sibit sini ninra bat kena dekat tulis tu walam hana where you killed my tu walam hana where you killed my but